Kajing pulih nak citi benangkong uyo anes bakut. Kalenong kebalai kadikot kebahnyau haduk bersipau. Wat sya bau no unya lambak lai pi. Jar balik hog ulong ubah hog. Kumbau krisru ulong ubah hog. Kat ubalik pop ulong ujong uksud. Namar uksud ulale pop naduk basdang. Kadau bukun ublei ulapau. Kalong ban pendu ekikam jong uksud. Uta yau ba lakhana ublei umle pom. Namar ba ka jinglong blei kaya sa hau. Bat la ban lepom. Namar ba lakha yu nau blei. Dakani lala ban yat itu kino ki khon jong ublei bat kino ki khon jong uksud. Jar bom le ya kabadai umlong setia ujong ublei lem neuta bom it yelau para. Kak tien jong utrai. Kasam bakendai pupra. Na bakut sebakut kaperthai keleyoi ya kajing penim ublei jungi. Terwai kajing roi bethamai hautrai. Na bau lale ki gamba pala. Kakti gamon jong u bat kak sang kti bakut jong u. Kilawan lam ya kajing penim. Na bakut sebakut kaperthai keleyoi ya kajing penim ublei jungi. Toda to kaduriau bat kat kibadon haka kin kerhu. Kaperthai bat kitu kibasyong haka. To kiwa ba kin thap lagi kti. Bat kilumrit kin yarwai risa yala kajing kemen hakmat utrai na ba uan. Na bakut sebakut kaperthai kileyoi ya kajing penim ublei jongi. Uan man bisyari kaperthai. On bisyar ya kaperthai da kahok. Bat ikipai benriu da kajing le hong. Na bakut sebakut kaperthai kileyoi ya kajing penim ublei jongi. Kajing pulih na gospel bakut kat kong uyo anes. Kalenong kebaning kong kadikot kabalai pusan hadu basau puar. Uyo anes ulai yang ringkat bat arngut na kisenran jong u. Bat ula pet yau jisu kat baudang yad najan. Bat ula ong hakmi ukun lang prot jong ublei. Kita ki arngut kisenran kili sngeu bau ong kumne. Bat kila buat yau jisu. Jisu ula kertiang. Bat ula i baki buat yau. Kum tau la keli yanu piawan. Bat kila ong hau ku rabi kabamut nong hikai. Hang no mesyong mesa ula ong haki alewan bat pek. Kum ca kila lej bat keliu i hang no usyong usa. Bat kila sa ringkat bat u hakata kasngi. Namar kalalong kum haka kenca basipau. Uway ni kita ki arngut ki balay osngau ya kabakaran uyo anes. Bat ki bala bot ya ujisu. Ulalong u Andreas uparajong u Simon Petrus. Markom cahi ulawat ya u Henman jong u Simon. Bat ulayat hu hau. Nilasyam yu Mesaya kabamut u Kres. Bat ulayalam ya u syau Jisu. U Jisu lapet syan yu u bat ulaong. Depi day u Simon u kun jong u Yohanes. En ai kertenya pi u Kepas kabamut u mau siang. Ke gospel jong utrai.